sudah sampai di kolam renang Bekasi sama si Iki Kucril. Ki lagi di mana Ki? Lagi di kolam renang. Lihat dong kameranya Dek. Halo, halo guys. Udah, halo. Guys, Tangannya mana? Halo. halo. Yuk ikutin keseruan kita. Yuk. Kita mau ganti baju dulu. Oh. Halo. Kita lagi di mana? Kita lagi di kolam renang. Coba liatin kolam renang mana? Di situ. Situ. Tuh. Sana lagi ada kan? Ada Oh. sama. Di dalam. Dalam. Kita lari ke sana dong. Dalam ya. Coba lihat ke sana lagi, Dek. Lari lagi. Kelelap. Cetek itu mah, Dek. Udah yuk kita ganti baju. Ayo. Yuk. Nah, ini dia guys tampak dalam kolam renang Ohana Bekasi. Tempatnya luas dan wahananya cukup banyak. Wahana kolam renang anak-anaknya pun cukup bagus, dikunjungi oleh kalangan atas dan bawah. Ke sono, Dek. Sono. Bisa tahu banget. Awas ada orang, Dek. Udah yuk, kau Miki yuk. Habis dari kolam renang anak-anak, kita lanjut ke wahana orang dewasa, yaitu prosotan. Udah, kilat kamera Ki. Udah bang. Nah, pegangan ya.
Gimana Ki? Ki, gimana Ki? Enak. Enak. Gimana Ki? Enak. Mau lagi gak? Enggak. Bannya ambil dek. Tadi ambil orang. Di sono no. Nah, berenang. Berenang, kakinya. Kok gitu. Lagi, kakinya. Lagi. Ini kita nggak jalan-jalan. Ntar Iki digigit buaya mau gak? Makanya pegangan. Loh, gambar apa tuh? Serem banget. Serem ya dek. Ntar lagi kita masuk ke dalam apa dek? Baca doa. Baca doa gak bisa. Bismillah. Ini. Alhamdulillah. Awas deh, ada buaya deh. Pegangan deh. Jangan ngumpet. Dek, lihat kan. Mana buayanya no, Dek? Itu ngumpet. Nggak lihat emang. Udah, sana yuk. Mau gak? Enggak. Takut. Udah sampai. Ini apa namanya, tempatnya ngikutin di jungle ya, ada putarannya. Habis dari berenang, kita lanjut nonton bioskop di Trans Studio Cibubur. Halo guys, kembali lagi bersama gua Dul Bedul. Kali ini gua mau ke Mall Ciputra Cibubur. Mau kemana Ki? Mau nonton bioskop. Dadah. Di mana dek? Dek, kita mau kemana? Bioskop. Emang ada? Ada. Di mana bioskopnya? Di sini. Hah? Sini. Di sini mana? Ikutin keseruan kita berdua. Sini.
Dadah. Halo guys, kita lagi ada di bioskop Trans Studio Cibubur. Lagi mau nonton film. Film apa nih coba? Ya. Film Raya and the Last Dragon. Filmnya pokoknya seru banget. Seru. Iki seneng nggak? Seneng. Sini dek. Yang bener. Tiduran. Kok tiduran sih? Kok boboan? Jangan boboan, sini. Duduk. Anaknya mau kemana lagi? Ah? Mau kemana lagi Miki? Toilet. Oh. Pengen pipis. Pipis dulu. Capek? Capek. Lari lagi? Mau lari lagi kak? Enggak ah. Capek. Lihat Miki. Baik, Mah. Mah. We have a mouse problem. With the what now? I'll catch it, sir. Everybody wanna shine. I was born like this, don't even gotta try. Oh wow, this is so detailed. Ki? We could Kiki. hire an exterminator, or we can leverage millions of years Mana? of predatory evolution. Mana? Udah. Seru kak? Seru. Ngomong dong. A picture of this mouse Enak nggak? tweeted out to Instabook Face or TikTok. Kok kakinya ngangkang? No, sir, that's not gonna Itu kakinya happen. begitu nggak, That Pak? rodent is toast. I will not let this hotel be ruined by a cat and a mouse. He's dying on us. I think I might have just pulled this. Terima kasih sudah nonton channel YouTube saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you guys.